جواتا امین دارا گشتی انجمنان اجتماعی کردی ملدار خست پروگرام جوات یعنی سر هفیوین ایکر نام پیانه کیچه دبن آخر اردوی تشتیگم گاشتنی مقصدی موالی خو اندام امین داریا گشتی صورتی ویخینن و آرای وان نرینی وان بستینن و بریارا تید بستینن خالد دا تشتي قدنا ما وتلافي وتطورات في تالي شيء بن أوجي وقبيوي أمين داريا قشتيل سر بسكن وبريارات بستيني خلاص سيا تشتي قود لجنة دستوري شيء وعملية سياسي وجواتا أقول لجنة مصغر لجنيفي شيء ودوي يعني جواتي باش يعني مسألة كردي هات آخافتن و خالق سرکت نقاشات لجنة دستوری دی ابجی ام دبین سرکفتنه که جملت مره بو ایرو دبین سهوانا ناف دولتی دی يعني برزگریکا کردی جی دبی نقاشی و جی سرسکناندنی ابجی جهود انجمنان اجتماعی کردی جهود ملت مکتوایی برهمی خباتا وان حوالایی ام ببینه جوات بریارنی گلکی ارینی درکبه و دیکب قسمتا ملت کردی توایی شوف بدي يدري يجي بداية